uri kutureba ari NKORE Media TV nokore chamani kandi ningusimira kimwe abo kutukunda kandi netusima abantu abakwike mitwarena abatusubscribe injire tubasimira kimwe bari kutukundira kimwe ndi Beazine ZDJ Celeb Mbarara ninye nkuba ninkusiyaho programs nyinja hari NKORE Media kandi tujya Gamba Nogu erizoba twatayisa munywani wanyu MVP ubinjo bakwikirizamo nenda kugambira ngo tukize mitware nati NKORE Media n'ikirungi noreba Ankole Media hetandishira ingi following kamanza mwazo uko mwatomere byoku nubure bitarabasize gukora je manini nkutebeza nubure bicabanze nure kitarabasize kwasajya ngo mu kisubira bakaba yamba mwa building a following up to the right dream. So our subscribers abinde mbasimire mukama it's good. N'abandi bona nyo ikintu ekiniki kuno waye ikintu chika advancing society njiba kirishurunje ramusi abahagizi bawe banywani of course abagizi bone bingi nimbikirizam amwe bari kusupportinga music ya Western Uganda. Mutine kushorora kona supporting music na bloggers bona abakorgo bakariskinga bakinvesting mu kintu cy'inguba covering content ya music ya Western Uganda twine kubicerezamo kweri twagenda mu misho. Yes, ati uri kutureba of course MVP wamareo manyengo Eshonga ni nyinje zitukudiscussingaho kandi ezimukubani mwetaga kumanya no kunyonyoka kugira ngo mucenge iki kikagenda kita ninga kikabe ntitambura kita washobize akashobyata kandi nabasa kutereza attention bize iriza show yerizo very proudly sponsored by Pepsi Cola ako kunywa akonukoka ka sponsoring anoreba nakavazi nikuna ishara. So manager aba Western region karabanze kasibuka kuzakiyam ni nkebya sokoto ameze sati nazwara imyaka kwena nkuba kimanye ngune kunda organi mpikani njereza MC4 nawe najwara nawe natandikiraho nibo Pepsi ni my drink nantaria vya nini man ya Pepsi nchira kureba buri hitukuzo shabaka Pepsi buri hitwaza ni drink ya actually nanaka Davidson ubwo nanka regional manager nanyishirizamu kurugera ineki namuyambireho so recent ku meeting ya surprisinga so na manager ni mwakora Davidson ubwo regional manager somuzente kintu cha Pepsi mu Western Uganda katukwaseho tengo twachi maximizinga ati wano yanko umuntu ugakurugayo akakusime cyokora kandi abo kusiba no batakwasa kuvaringa waka yawe. It's a big challenge on industry. Abeshongozi batakora by the way. In fact Eshonga ituratandikiraho yenyine ne yabeshongozi bitwa tutakagira kindi kintu cyona abeshongozi kukwatagana na bloggers na nabana ba influencers kigye kiziba bitwa ba kandi itwenkito nturane bagitaga munonga no kucira okunyondi kwetaga umweshongozi akuba ari umuntu wa Pepsi it is a product nabasa kwija appreciating waka yanje kandi agiteme kitines konkiwe umweshongozi uri kwetaga numbers you don't value it it is buchirichi challenge yitwine mu industry ya Western Uganda twina beshongozi kongati beshongozi bateya noreba buri no basakwa nozana mpira toguzana na ininzana kapira na camera person no twine nazana kapira bataroba professional akuzanira ihanga akuzanira club so itito tujya level yo kushanga ngo tukiriya bwena beshongo bari ya level yo kushanga umuntu yanazanira nko mu Manchester United atano ba Buna Boy ati bakenzo bari ya level ya League 2 za Crystal Palace League 2 League 2 go muri League 1 wano ziba betting then hatiya itwabeshongozi ba Western Uganda tukafunena na kana league bachaza na Christmas Cup so I would use the term ba masqueraders bari mu industry kujifereramu bake enrichinga bakirukanga
wakireba tibari mu kombeka industry cause professionalism yona heri nene ndegire egire consistency nyinsa kare Beazine yatariho MV pazo bonu benang Beazine yarugaho ikintu cyo ecyo kibe cyaho just de to murebere Kampala akatagenzire batatagarukira agarukire abgori agarukire system ya Kampala ne kuyambo garuka but Western Uganda wagenzire oyine kugenda no wagenda kandi nogira ngo giyoni gino giyoni ayine byeshongoro byakutwina shoza abwakibita kurugayo era still yaza stage nibende cyakare maybe abana twakubaza kumushagikaho bakamupushinga nare bakakora nawe kinte kiri ukora ngo cyamugaruza a level yashimiye kubari bakireba so wareba nka system ya Kampala Josted akija yaza EP ya Fix for Mike atatire hiti netire muri Kampala bageta sembera unite ayonaza gukora show yagaruka mindasuri nkano wagenzire no kweta abantu bishata mukoro gwawe nibazinye paka so kingumanyisa ki abeshongoza bitu no mu Western Uganda n'abafera binje bari mukwe kwebe no mu mufere naye nangwa yebiseho ni naye nangwa kureka umukina kore so mutaba braminga awuja mutokukimanya tubaruko business tubakumanya taguma kibashime kwamba kora natwakumanya tubaka professionalizingire kucenga ekibashebe kwamba kora ki bakora music ninga tukibura aba professionals kuija kutukwatira ukatudenga ba Benoni ba tokwetaga Benoni kuruga Kampala MVP nganye knowledge yanyo music wakireba batando ko bagamba ngo MVP yaba negative yaba negative kushangura muwenga nande bariyo bumba rugayo ecyo kugira ngo MVP niyendo hatiya nyine nabane bumba kora nabo bankopaho bakanyegaho buntu no bakagenda baki advancinga bakige kintu umbure bukijaniza kushanga tachi relevant nizo oshi or relevant wakire ino butaye mu workshop ana nkaya ogo mu Nigeria wabari muri Mbarara ni ba different media personalities abitwabugine ajipaho mu press conference arana akabine knowledge nungi about music ya Western Uganda nareba ngo what they are lacking is the brand kushanga ngo nubamanye wajya kushanga uki nibamanye kumanyisa abana bakabine knowledge nungi ki ajipa wakireba bakabine knowledge nungi ajipa so abana tibine ki nibabura brand bakafuna exposure no bakazoom camera bakarite akwana enough no muntu akasighting kintu na ni interested kugenda kora ki kuchironda na kanyamba. That's how the industry moves. Kukugambe echo of course tutibya habe shongozi wo kujati bakamanyira njere ngo nico kutuma wabuga n'umwana ayine cyo shongoro tikikarengera studio yacu koriremo ayisanjire masikajwire gufire nakurabaho no kuraba watakura mukize kugira ngo akaribato mu studio ya Eshongora ninga echikurete echo niki kana kugambire ngo o aspesho kakuvunga munonga beshongozi na wenda kweshongora bawusawa bara akora beshongozi bafite aho mbare buri zuba nawe tukanye nyeshongora so abeshongozwe n'ikizuba kandi aro qualification ngumutashino kwari mweshongozi natakubasa kuba ine talent akimuka kaza kweshongoza hata ro studios zo mu town ya Mbarara niziranga offers bwashesha bwira uriwe ni mtware yawe biri mtware 3 mtware studio rochi irara vile bwachireba so studio yane basa kwera vile bokwasa kurgodinga icishunga mtware 3 na ba producer bitu ngana burize kibuza Facebook ntaro studio muri Mbarara ekubasa kugaruza yo mundu yarema kweshongora na muntu nafane cyeshongora mpaka natekwa kufana cyo in fact na wiji ukajero tindije ne bajangu no chibasa so kingumayiza abe bishweta kandi bije mbako batero mutano wese nuka bashuma basimu mistake na identity ari abeshongozi minjo muri America
bamutera nk'isasi batamanye ngo n'umweshongozi ngozi bareba aruna za party zese twa turimo ko mu town yamba don't chiringa tujya vibe umweshongozi atamanye shukire bisheka umuntu nakwekanga ngo umushimo wakasimu afutere bahita mba kucenga mungu uri umweshongozi so nyingo kabara beshongozi yes why in interest of music izo MV pa kweza consultancy services wachireba nari funo ndizo muntu ine knowledge about music Gamba twakuzo music ino kwe twazoti na noti kushwara bishweta wachireba bamwe bamaze wiki mwe batanabire ayiteke shweta itutu yawe kiona yegita azo mu vibe azo Mbarara pate byona bisisikara yes we wawo uri kutureba ari NKORE Media TV tukire muntu waya mukande MVP niwe tuinaha erizoba of savage arwaha no wadi kamera arimo nachitambuza mpora ijo roiji tukareba Ayine charity ekagende ta charity agote tera ipinjire kujangu nabwe kwate bijya atabo ejo nanka iwarebera Facebook ya Anabera ekeri nanka imaba kija bazaro mwana niza yafa actually ni the first blog mu Western Uganda wa breaking news nende biza bakora mistake because akashira posting umuhara wewe ondizo abantu batandika kusharinga ibishani by'umwana uhurire after mu yabo that's niyo part of the disability actually niza kunyama ko executing a point njo kwa advising abantu banda ito twine families me have a family ngatika chiteka gachi media wachireba so the moment wakwate shoro ngachiteka media muri mine right kucomment ngenjere so long as chaza Facebook I have a right kuchionka chimanipulating ngachikora chi njokora Facebook ya option ya comment like dislike kanari before posting bakujangu public friend zidinga you on atwakajaga so Reji na family bakya baferwachi umwana mamweta Kim short form amazine Kim so ana ekere campaign era anda Anabera Anabera no yabera chebembire then of course Reji kana mushajika kiba we now challenge ayizire bakenda koresa bad situation for a good situation because before like nka 7 like Anabera kaya tariche kwe position in side ya Kim Foundation no matter what it means by a foundation strong foundation something big what the moment was setting up foundation no opening up sponsors abantu bakufite musente maybe tukumanya cyenyine cha letiro kumana yarwo yafa maybe if it was katuje noreba katuje nka umuntu yitwa ngukura abacara kansa yanyenenda wachireba umuntu ine kantu wawe yitwa kansa yanyenenda no basajya antu wanje kumeni mukunda ungacamwita chi ni kansa yanyenenda nyonka MV pe kinaza gukora kandi aniko foundation ukora ngo zone zirizo ziyamba chi abacara bona abinde kansa chi yanyenenda nayo kigwasa kutangira kansa yanyenenda but we don't know echaretire hecho chumano obo afire but though I respect family yabo but I'm trying to analyze the situation because of it on public therefore it is calling for public debate kwa mena ngo private bitakuza Facebook so we don't know exactly ikisiro mwana ogwo if it is so serious makabashime kucapitalizing aho bakasipojera ngo public wakachimanya insione kachimanya so that nyinsa kurabiro mwizine ribine kikayamba kutangira ki unizo mwana atiza akasakaminga tuzaki so biza bakora foundation ejo kwishiko gumana ki bija baza haro nyonka koraho charity ukawa tugambire charity nkatira fura house abeshongozo bona Western Uganda bakishwa mbara twagenda kacheka twaza numpi abantu bashemerewe
Nyoko nakikozere abana bashobora bakajya sebo leta ibintu byaho twona ngo tere bishani abana kozi into tubamanya nimamwenda kora ki kufereraho nanya mitsoke musakurete kina nabeshongozi banje tubikirize tubitware nimwe murabe gabiri fuyero na netown yambara now anabera ko yacayipingire nyakana mango ine following era muretera abantu babura kwika mwanya baharwe akishangariyo n'abanyabuzarebe n'abanyamikoko anabere touch ine following yo kureta abantu nabasa ko bajine bateje campaign ekaforoping because bakabara positioning ikigenerwa niki uze kuyamba abana nubayamba bwaci nabwitira sound indire bijya nco no kuburiza ati bakanga ko ati nco mugashogwanyu gwa bloggers ariko ba facilitate indire ukarugo kazo kukavaringa bakarona MVP bakajya mukibise kibe so big because the moment wakora campaign it has to get attention when ukora campaign ngo gumuka yawo no donatory campaign so ko bakoze no mukorogo turn up yabanje bona be baliyo ngimba manya banywane barabera aho karo igikutura kujya ngo tura naisere ko mbesongo bakamurgamo yashangariyo wengana ninkoni ye so ikimanyisa ki utariteka campaign utariteka ikintu kiri private and public utakwena sasa nete zombantu but discussing ekindi watwara wana binenzara watwara za sweet Pepsi akanda ho sweet Pepsi june marenjara no inenjara no bakwa Pepsi iwere bishana bya Facebook masa kuba babine bintu noneba izi campaigns bakaba byine tibabye bane ninkushobora izi campaign inero gikoze to ba critics ntwa turo criticizing tukwasa positioning eshone twateka social media tukananohereza abana sweet Pepsi abana binenzara yanza ko yamara nk'iciro kimwe atarire nare biro biratarire iwamureta sweet Pepsi zo kunyunya. It doesn't make sense. Iyo twerekeza baga ese masako batwiriye imiceri batwiriye ibindi ibintu kumame mbi bakatwara madoro nkesha onkibiri baenda kuzifura mkesha onkigana but you are positioning a sweet Pepsi wajireba this is bad abantu mwego mugashogwa media wano manguno ori murunjo kweshongora hinaba kukiza media bakonsaruti ngano ukora campaigns bakuyambeho. Yeah. All right, ni byebe bya MVP kandi nikwe ari kushobora nshongeza abamwe tukirya byabeshongozi abamwe abeshongozi baruje ngo tukore contracts nabo gukora interviews no kupa covering ikinte ciwono kigamba hoki ninga wachurireho then impora kansara amoni kansara amoni umani wana number 1 fan wa Regi Ayine na ringtone yo mwigari rumusimuye kaba mwerekerevo anye ndashaba Regi interview Regi amjata yatustametse mu business wano na interview wanje yizuka namwesiba ngo akari na fixe no video kabagambira besunguza mu kudiringa nabo they are being emchimibi they are self seekers tokorewa ono kore kintu cyawe ki kuchira kwatenuza kora beshunguza barakweshenyeza ngo bayeza interview onkadi ono tobanacho ati ni ntobana no tobanacho tubakwenda kweza bwira ukakuchira kwate so abakwenda contract you see whoever want the car page it's a tournament, it's a big package so mbahereza tenders ticket shayi abarakora cha transport abarakora security nchibakiri streamlined. It is owned by FIFA at Beazine na yetomwe shongozi na mwetasho niye na mwisho na kushika zo kumperforming nyowe washa
wasasura show yina show emanyi iwe nankusasa ngo performing na eta Beazine kunkwatira content yanje irakora ki kandi umweshongozi wo mushashwire mani ninkushobora ninkwigira point yawo so ne ya MVP nasasura Rasta Dog nasasura Beazine namusasura mu capacity ya blog Rasta Dog namusasura capacity yo kweshongora. So Rasta Dog tayine right yo questioninga ngo abacho no mukwata koze umuryo mu mwanya gwanje ngo nasasura ki tukorere mwina mukore mugende wachire 100% ari waketera abajeni awa in the right yo controlling ki abarize n'abatarize wachire bajeta ataba security nyine kubesha sura agire ngo aba TV West mwamwenda kukavaringa concert yanje mu nshashura ekintu tukabe ntugera ngo no bworo konka wakorebamo noreba butaribwa etina nagira ngo tukabe ntugera ngo no bworo ijo Edikenza kaina festival ni artist wa mana ho mu Uganda yija taba bloga aba Facebook akupostinga nkayibona owijera a press conference akarugaho ne sente akamushashura no muntu wa mubwine after the show akamuhereza appreciation no bucakube kigamba konka ekintu ekicyare misa abantu bahakucenga niki na kugira ukashanga ati na ka extent yo kugira ngo urukwenda kora nanye urukwenda kunkavaringa kora contract ati nakugamba ekintu kirubati nayanda beshongoza bitwine n'abafere bari yakusabura bakiruka bakireba tino ruwo munayenda kombe kandi ndasutse gumeho nayine cyane kibe kirgiceye kitagira ucagera ki ucarandiraho bakireba Kenzo akaspendinga ari mu system tware 5 arjana ndisitwa mukavaringire ki a discount kandi on press conference ya Regi nyonkanyine special invite kuzo musakoza owesa mwina bakumango yoti kujokinga naye kamanyo ine kushishwe ana akarako batabahire facilitation ya kandi kuna bendo bakireba so iwe no rugo yo tokagira yo rugo yo noreba aro entitlement age etune ku revising mu industry kandi kigirese yaranda ejirese entitlement kirese yaranda one no kushanga beshongoze abamwetorire batine plan batine focus echa kandi no kushanga ignorance ni nyingi mu industry bingi bino kufitina ogogwe ntumutina no wakabi no set a standard Beazine set a standard tandikana n'ekintu cyawe setting a standard abagana mbajyangu tori wachitaro ngaboroza yes ezo nizo nshonga za MVP katoro umuntu wayawayamo ntitambura MVP ndikwenda kongera emde abajana siba kwenda ekipaka fero one day umanyira abajana rest nani ba bloggers zao Rojana ofuna crisis wena leta atnoreba no gwayo itagabaka at osam kuna investing umuntu or backing bidagambe anyo ninchitera shirabaho kigenda tinoriza kajya MVP nabi hati kigenda kugenda kwatino chi nabakurana baza Facebook Nagamba babine sa fake accounts nkamunana agenda arogingo mu a commenting arogingo makunga binyimba broking nje bakireba so nyowe I'm waiting for kabandi kababroga kababiri bakarete shongo wanje magaja ngo mweshongoze ayize ngo nayina ngo tumusave ninza gukora ikintu mu Western Uganda ekiburi omwe nabishwe barigamba ngo MVP mutaruka gakora ki nyimba nyenda buri muntu respecting mutaye we if this is your job ugona gukweshonga reko mana yayiza kufuna content ajifune nawe yiyi
wakireba ati yakwibaho magara wakireba inzaka no kuba ine crisis shana yatakwenda gukora concerts next year anejo yakitandika ana makumbura Kristinga next year shana promote noreba nanka wini nwaje akayi n'urugeze goro waro ejo rwine otebuza Songs Avenue abacyabetaka mukora ka concert kozi bakabine fi akwa wini nwaje kagamba akusuma abanyamahuru wakumwika waho agamba bingi wena ere mitino mabaganda binamagezi nebyagamba akere mitino ina kujokinga anakarangwa tokwishumira karatate ngukora keti kuyakitayiremu yabanza yashobora broka bono muri kampara ka meza birashataga mutaje kimwa mugamba umuhane buhana dino that kikaza kwa cyamaze nka miliyoni 5 nani kikumi rangu yasirisa buryomo abwensho biyo mweshongozi umwakire because akana inda concert akana rapport so kimwa advise ngabeshongozi te muri bakitaronga we murowoza eze mtu 1 million emwe imukora buri kwezi buri wiki buri sha buri ki you toleze kujaninga for life nyenza kanuza ko no mweshongoza kwenda kuteka mu kigombe cyawe none kumuteko no sensejo ate byona byakwereka ngo mweshongoza wanyu yagano regi is a self seeker when tujengta ine plan yo kwenda konjera munijo muntu mo wese ay nabasa kuba jine ninga taji so atkara leto rugeze nohora yombe ko go musi wara leta byona nibyo twine ucatureba ari Nkore Media TV kandi tuwayamu twasigaze nshonga nce munonga abwe nshonga yubwire kandi tutakahendira umwaka twine go analyzinga hamwe gona nitureba turumuntu kwendera umwaka recently nora kozere concert nindeba na no mwigara ine show oba tomorrow Sunday ine show Holy Spirit Fire Church aba gospel nabo batandikere events na shows do they deserve to kujangu bazikore kandi mico yabo yo erieta according to you ko ture no kwatagana nabo baba gospel saba echinku bakundiraho ni unity bona nibeshajika one love wazo wanora nkunda aba line up yona nikora shango wa umigara onga charengereho iwe nko muigarire nani nka Beazine oine potential ko attracting abantu otareba kozere maiden show ya okajango omajizi wanora nwarisha nakwizo wawe asangiro ki na nora kandi binji maba ya competition na batayi baba na kankore show bajikozere kanji ko binji twakuchipura ningira so that's why the child so mugare ne mwendeze birungi nora kandi mwendeze birungi balechi kubasha mu planning mu releasing music sasanye maybe no magora komanda ko kufuna makasi okoroine capacity atulaine yonka mu VP takumweza na 10 ajya tkankoresha ubu ne mu VP campus so bareke bakore kurugera drone zawe noreba wabandiza kari best emire riri yani yakora abandi bakora baketi best emire noreba ngo bikarugama best emire tikirarugire ngo best emire akafuna sente nyinyo mbawero wishaza eza nambuga noko nameze bahasa nafutira sima sente akazukora but attendance waiza abantu bakabura zo aina abantu binyi bakumukunda niyo Bruno kuyabe na hanika posto muri mba namnyando wara wahisa abantu bitano umaji noko wachite Bruno ata tinku ama posta zo muri Mbarara ngafuna abantu bitano sebo teningama kai mu VP Western Uganda so agana Bruno kaya planingire kuza Mombasa yaendera na haru watagire umusentezera rw'umusho sanyi yo kumayisa nti gospels be mu time bareke kurashinga they maximize the music they are doing abantu banze bacyenga then they plan shows abantu bashime kwamba koro shows mu Western Uganda mera simwe kalenda yawe ririya nabasogwe na nora koza turi mu bwire buringwa konga ba Peterson na twakabeje ko kakana ba mwigarire babarekere ku papa konga ngwa uri muhanda kuba kwasa kuyamu eza Christmas bakore truth muzi ucature ari Nkore Media kandi njene MVP
turimo ntumarira ntuzaguma tugambaho omuntu kwakozere with time konka nanye ndatubanze tugambare truth ogwo mwaka kozerata kandi iwo kurugero ko kureba ko ari na state yarimo tumwe expecting emecha mani next year truth ogwe akaryo truth akaryo munywenja gogwe so enjaga yamu ya Ayine yaza butabika yamara amezi biga kumara yiza reformed ebyo nebyo kora it's not ebyo akora it's not by accident akuba narebeka nkakozere munongo gw'umwaka it's not by accident, he's committed now. Mante cyo ine kumanya industry age arimo binaze binji noje cyagusize ba matro niki ba matenwe niki ikita bwe ikita tunja ngo kugwa ikita akaya tumukire ecyamgaruze nyima n'abeshongozi batayibeye ijatuze kunywa ijatuze kurya kakora bakudiverting bakwetera ka studio station nozo nyensa kare bikati bali twakurya akakora such truth and focused kati nebe kumteganisa musimanyi ijatuze kurya akakora ijatuze kora rehabilitation kamuyamba yaba focus so amanga ga truth Ayine one it's management food big up amuna consistency amuna no kumanyisha kwenda wacha na Ayine wero wisha ahari wena na msupport ngakora ngwata serious njoko basa kigamba ejo we bari munonga ariho akantu kamwe ninga tubiro tungwenda tumarire nako ogo kubanzo ndijo mbere nintambura social media natomera ka video ka Vare Music complaininga ngo bakarya sente zakazo mbyo myoga na complaininga ngo wire mukabyo bakazirya ngo akatame mitwara 5 yeye so ati wenka Vare Music kuza kwatagana n'aba Kampala aryo mwishongozi waha akata kureba ba yoko kora Vare Music kogora ngwaro nomo Vare ko kumureyo yuko kubona nawe ko kusiba nawe Mayena kusiba nawe muno kozi natiri nanye mtitomiri umwaka ogurije nyina kurongosura my contacts nyina kuronda cancer abeshongozi binyi bafunde counseling aho kabinje maye atikizibe kimwine kumuza kora abantu interview na kuza kuri tumumaza mwacenga yanakora kinyima minji tibo tubaruho mine ko bateganisa umuntu emitwara 5 Vare Music yagiye wakajitamu bakukoreka ibintu kufuneze myuka yaziyaka nicyo cyubuso yaziyaka umwesongo tujye ngo nayeshongora ninja nakora narya facilitation ya restoration booth bamweze mtwari kumiza Mbarara mare weekend pushing ikintu nigiye kuri mo ka boss yamusindika kandi kindi Robros sunanka Vare Music ogwe management yesi ngwa Nagamba restoration booth DJ nanka kuri imwe nasho ngwa Nagamba we Nagamba ko izera kana Nagamba ni munyankore amwe proud munyankore agamba uruganda ni muyimbi w'abanyankore amwe proud munyankore so Vare Music tingwa na meza attention tayikoratire ay revising Eshongera aheruke MVP basire Queens Mbarara basire Queens kuba basire Queens kubakanyero Mabara aba campus in fact aro program setu rumuntu tandika Sunday vibe topic yitu bandize nayo njeta campus vibe aza topic yitu bandize nayo beri related na neto it forcingire kujangu aba campus na munonga then abasire Queens kukanya night clubs and bars niki njoko banza unemployment ibura ryemeremo nirinje na business zimwe tuzashukuraje umuntu na Ayine millions zayirisha takatanga kiyatandikaho umeza abiri rent nayo akatwire so the economy is still bad tukavumbura ikintu kisongo cyakora ki echa kandi echa kabiri poor parenting abi n'abazira batari strict ki bari ko twaka echi chakha tu group influence Beazine ari Mbarara kamusange Mbarara wakireba echa gatano
cya gatanu MVP ni mwiciririzamo MVP nakora utwara yo ravu yawe yona MVP ako disappointinga utkanishanga bishiki stress zo mu bishiki ba depressed ubinira ravu nyinje mu VP no mwiciririzamo kugira ngo uyo mwana mugambaho waza kumyaka vimbo njo kushanga kushari binjye baresa no kuresa basile kwini bambara kozi mbabine stress babaho abashija binjye babahubire ino wamwerekera true love so oshanga ashoberwa atareba atkanzo mabara ariyo nakora ki na seeking sympathy na nebindi covid wakora binjye average basile kwini bambara tino yengere siniafu abindi ni siniafu barakozere siniafu bakumanya certificate ya UCE baragishyireho ba senior 3 akuzo mu siniafu na siniafu ko yagiye ngo mutami ya kabiri ya kashaka nore bimwe nimwe yizo mbinduge byo kwata kamera uriya yebuzabuza Pepsi andamusya akwamba akora musa urija yebuzabuza izo mu kiti cya MC aba MC bingi ba MC abo kureba bari muri Mbarara nimbo bagraduating last year bakamazira imyaka 3 mu market onga bingi bakamba korogwa MC bakirya university by abashu batate mishuguge nyije yo mu Basireya Nagamba bingi ate abandi yamara university abe nasomera ka Mbarara university bache ni rakoze exam nasomera ka Mbarara university abayineza photoshoots buri weekend bushana updating status kuyamara ibyizo byaho nugaruka RC natine muru anta RC no mari okanga kuba waruzingire fari arembero muri Mbarara bemuzira temfonire diroku atkambe niyo challenge kuretera basire kwino bakanye so nibo buzibayibure konga dayo kinde kiriyaho ngo nanka ngo basire kwino ekinde kiriyaho ngo basire kwino bakozere ki ngo ne balance bashuka mwe balance bashuka udama baranga ngenge byaro ngaje tuyira bishimaro bareta bamana bamagroting Losanga wara kama baraga kare abishwa kaba byakazasoroti babareta Mbarara abambara abatwara kazamba ariko ndakuhindura umanya gureta babishubasa ngo karente nabo yo muntu barbonu munuya kandi nabo abashija bakura bagamba nyizo mbe ningambira bishi nozo Mbarara wenda kunyuma mitwara abiri eje mitwara abiri umushato gigamba kagikwereza kagicwatandikamo ukatandika kuza bwa necklace bwa nanka nero kafuna umushiza ukaranka MVP ukamjya tunoma MVP nienda kutandika nkaka nienda kutandika nkaka katurenga ki nienda kutandika gukora fruits nari kuguza ice cream street oba chips ngeze nde kare nakutwerere mtwari ku wabwa na Beazine wakwinire ravu yakugabira ka miliyoni wakireba wayi wayirondere ntasa wonke uriyo Mbarara no nango nyicupa 20 ukakase batayi ba ngwe no za Hennessy onyo za Captain Morgan ugeno ukwata video teka status bejero kunywa bana nyumazo recently no angame mu VP ati ngurura bucket ndizo nyongo gure bucket ondija gishemerergo gwira nana atenderezo riyo ndizo amana ndaye mu VP chupezi ya mugora ndagendo kwenda kufunamo ariwe agura BND tuzo kumanyisa neki please uri mushari yoko slaying in a lifespan wachire buri zabishye basana bana bijamo no kikano yabika Mbarara bakasyakiza so use the time you have now ifunenta asya then life moves on we bari mnonga wanatureba ari NKORE Media MVP results towards then tusibe kandi emere yanje emere yaremera we bare watureba ari NKORE Media TV na Beazine zedi none kushimanya Celeb wambara na beta hotel new class yanje hotel ni mamanyiro baje new Western Uganda ninjiyamba yase ni volunteering ngakubahereza knowledge yanje nkebi hotel nichiriza na kauna agent kandi hati bakumbinjira mu ryango aho konka abukuja ngo uriyo na agent aro MVP niwe yanyeta narabo
Anyway, we bari wanaturera program yari izoba we bare manager Western Region Pepsi Cola, we bari kunda MVP kandi we bari kunda Nkore Media TV, we bari supportinga program yitu yari izoba. Otherwise I sign out of Savage ni we yari ya camera. DM Swaga, thanks for supporting us always. Izina karihin rush. Selecta, kuluta lingale kale. Nina mani, no sakuchiriza ngo nina mani. Nina mani, no sakukakasa ngo nina mani.